I pozdrav svima, danas ćemo igrati moje prvo samostalno preživljavanje. Evo vidite mene. Imam crvenu tomatu. Čak mi je pristina. What the fuck? Dok čuvam je zombije. Ćemo da pojtimo. Oktobra, znači tako, a prije 2 dana je bio, prije 3 dana moj rođendan. Idemo ljudi, idemo, nam gdje ste se sakrili. Odakle se pojavi. Prvo meso ćemo da bacimo. I nekoliko. Da, to je jest. Malo je brže kalati ljudi. Kriperu. Gdje si, brate? Gdje si, brate? Gdje si, brate? Ej, brate. Nema što tu. Krevet. Idemo dalje. Došli smo. Imamo samo jedan krevet. I to je bilo to što se tiče ove epizode, vidimo se vrlo skoro, čao!